mun sang sanga tanga INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in chi bai ule voin hi October ni somni le panga thole ni ania dama in theu kan be se international news le politics lam kan ngai tha ho lenga south le north in kara silai mu chhuah ta ti atangin bulkan an tran le photange October ni somni le pali nimin khan South Korea le North Korea in kara warning shot chhuah tange ngeya an boruak hi athalo rio mai engem hleka in do thei reng an nita South Korean Joint Chief of Staff in Atarlan danin nimin jing lamdar thum le minute somni le pali khan North Korean merchant ship rualten tuipui chungah America nin South laman luta South Navy ten warning shot an peya North lam chuan silai musom zetin anron chang let veni South lam hian chang let zel sela chuan anin do chuni mai dona heti chen hian an du tok tari photani Korean War kum sang khat zakwa le somnga le pathum khan America hovin event chuan ramri arin sakang ti ania ma se an ramri rin hi North Korea hian apom thei che lovani kum sang ni le som khan North hian South Korean thliar kar hi tum ni ngot abeya mi somnga la yan thi US hian eng thu po hi soise China le Russia hian an ngai thadu to mi lo maya Kim Jong Un atan thloutura om to vak lovani Shahed drone aya hlo om Russia in a lei tun hnaya Russia in man tangkai mai Iranian drones chini Shahed 136 le kamikaze aya hlo om le thil ti theizok Arash 2 chu Iranin Russia alei tir le to ni in Ukraine lam chuan an soi Iranian Fateh 110 le Zolfagar surface to surface ballistic missile tepo Russia in a lei nia soyani a mase Tehran hian alap hangar ngarani Iran sarkar chuan Arash 2 technology hi US kuta alut palang ti in Russia nena pek an du lo thu an lo soi to a mase an thu soi le an thil ti hi ain kung kai lo thin hleni Arash 2 hi mithiam ten an soidan chuan cruise missile tlukani anti hial maya Shahed 136 aina thok chaklova mase heiwang hian target ka fu thazok thungani sangni le somni le pahni September a Iran in man tran chowania poisa sumwang ringot chuan Iran hian Russia hi ape phal mai bi kinarin om chuang lova amaro chu Iran hian Russia ama mo zok tat maya Tehran hian engma uingam bik lovang an soidanin Arash 2 hi chu Tel Aviv le Haifa muna Israel mun puite beinan chowa siam ni in an soile zela Iran hian Arash 1 zok Russia ape kan ringa thu chiangero kan ret chi ri lovani Arash 2 chanchin hi tam tak tarlan ani lova thil chiang tak pakhat chu Shahed 136 ayin warhead ani lian zoka 10 kilometer sang ni range ania aturu ti achiang mayani tin Israel Air Defense System Iron Dome point olsam taka a intercept mai thailo tura duan ani ve rima Arash 2 hian kalkong direction athak thut thejani Squadron leader Vijayender K Thakur military observer ro chuan Arash 2 in direction athak theine soi hi apom lo khop maya Russian caliber ne na in tluk dona amana to hle don radar in lo mu nga lo nan athok niam thu thayang tiero karing ati Russian defense observer pakhat chuan ti hian soya Iran hian Russia Ralthuam in dai lo na alo phu ruani chuan Russia hian Iranian drone le missile technology ti changtlun sak a in tiam nge yang ati Russian caliber cruise missile hi US dollar makta duai khat manania Tomahawk cruise missile hi US dollar makta duai ni manane Iranian drone te hi US dollar sing khata tanga singa te anni hlom Iranian Russia ne naral thuam pek fota ka chuan United Kingdom le France chuan UN Security Council a thuan pudu to a UN Security Council Resolution 2231 sang ni le zan ni le somthum le pakhat na bo chiat na hi Russia le China bokin an hum le don ti ero achiang viau mai
Ukraine West Ralthuam adong thayani chuan Russia point Iranian Ralthuam adong ve thei ti chu thilpom harsalo tak turani Ukraine chuan in do tan tir phata tangin NATO Ralthuam manga Russia eroin athariat na amang ve chawania Ralthuam du khop anei tak miau lo chuan puk tura zon nge angai ve ni chuwangin Iran Ralthuam man chungchanga Russia hian ti suala nei lova NATO ramten Ralthuam thazoka Ukraine an tran pui lovani chuan anti sual zok don ti an riat athamai ome international news le politics pusi tiat thuko chang claim kanan soikayange British Prime Minister Tharatan Indian chhuah Rishi Sunak khan anita British Prime Minister Nilai Liz Truss chu nisomli le pali chau Prime Minister na chela 10 Downing Street alu nuwa aban le tak mai awangin a ai o tummi pathum Boris Johnson Miss Penny Mordaunt le Rishi Sunak te chu conservative Tory party huai tu tura buk me kan ni lain Sunday ni khan Boris Johnson chuan chu atum lo thu apuang le ta a Miss Penny Mordaunt point chu atum lo ti apuang vele boka Rishi Sunak kum somli le pani mi chu kumin chunga British Prime Minister pathum na ni turin lak lu thoi ni don ta Prime Minister Louis Boris Johnson hian holiday an man mek na Dominican Republic atangin inrin ni khan London alo thlenga Prime Minister le Tory party leader chu atum wanga niya mase Rishi Sunak nen mai chana in comment Rishi Sunak hi MP za chuang in an thopa Boris Johnson po MP za chuang le a cabinet thlui le Tory party senior hruai tu ten an thop nol boka Tory party leader turin MP za tal thop tuan nei angai ni then khat chuan Boris Johnson a lo comeback vai chuan 2024 kuma general election a Labour Party chak hle na tura ngayen Prime Minister le Tory Party chu zui ri lo turin an du'a Party gate scandal non le na tura ni anti mase Boris Johnson hi party mi puizinga MP rual ni lovin thlop tuan tam thung ni nan soi Rishi Sunak hi Prime Minister Johnson a hun laya Chancellor Finance Minister kha ni in Johnson a kai ruai phat san tua an pu dewa tuna hian British Prime Minister turin alo chor chuak don ta ni Johnson hian kum sang ni le som ni le palia ron in lan le atuma soi ni in tuna chuan tlar nung lama Tory party sarkar Rishi Sunak ka kai ruai chu a thlop ri don ani Rishi Sunak hian MP zani thlop tu anaya ngai ni in Miss Penny Mordaunt chuan Tory party ruai tu le Prime Minister chu zui tum lovin 10 Downing Street lo atura in tlan siak na chu achol san ti apuan ta ka wangin Rishi Sunak chau chu tu anita ni Scotland's First Minister Nicola Sturgeon chuan thatakin Rishi Sunak tho pui tiamin lom puina athon to a Sturgeon hi UK atanga Scottish Independence tura mi pui ngai dan referendum lak non na huai khwat tum chu Prime Minister Liz Truss khan rem ti don lo ti alo puang to a anin kar bo ruak poina chiat pha man hialani Nicola Sturgeon chuan Diwali lai taka Prime Minister tura Asian British lo lang chu lom omati thu soin lom puina athon Rishi Sunak ka pucha afu chhozel donin alang chuti rualin Rishi Sunak hian Conservative Party in then rang nuai chu aphuar khom zowangem ti hi mi puiten an thir chho mekani Labour Party how to Sir Starmer le Liberal Democrat Party how to te chuan Conservative Party te chu United Kingdom mi puite beisai phalo le sarkar mumal taka kalpui thailo tia pu in general election buat sai turin an phu tani YouGov pola chuan tuna hian in thlanna nei sela Labour Party chu chak hle turin le 2/3 majority hui hial turin an chu tani Sky News chuan Miss Penny Mordaunt hian thlop tu MP som kwa chu voin tlai dar ni maina neya ma se dar ni le chan velo rik chuan committee room som palia lo luta ka thae ma se Rishi Sunak chu ka tho puyang ti na puang zui ani atia Rishi Sunak chuan tu na tanga hun rei lo te ya British mi puite hriata thucha asoi to ang Conservative Party ya
sangkhat zakwa somni le pakhat committee chairman Sir Graham Brady chuan Rishi Sunak ka tlin thu apuanga nga an party ten an nem nget zui turanga yani Lalthar King Charles chuan outgoing Prime Minister Liz Truss ban na tur le Prime Minister thar tur Rishi Sunak lak lu na tur chu Buckingham Palace anei puido nem ti achiang ri lova Royal Estate Sandringham atangin London apan thoyang ti ani Liz Truss chuan Boris Johnson chu September ni ruka athaka ni somli le palia Prime Minister atangin abang le tamaya tuna Rishi Sunak chu Prime Minister turalak lu le turania 2024 general election Conservative Party hi an chak zowangem ti achiang lova Rishi Sunak po chu a Prime Minister reyangem ti achiang chuanglo Prime Minister Louis David Cameron chuan Rishi Sunak alom puya Asian British ten Prime Minister nan la chel turalo soilok chu a dikani ti asoi tuna London Mayor Sadiq Khan po Pakistani pa ni in apa chu bus driver mayania Labour Party mi ani Rishi Sunak pa hi India tangin Africa payment chumi nuwa Britain anon pem lut le a India ram Punjab state mi Hindu anne kumzale somngale palikal ta British Prime Minister lar taknichin Conservative mi Benjamin Disraeli kha Judemi ania voin hi lai Prime Minister ni na chelin tunlaya Conservative Party join nung tu tia riat hialani ole khati zong kha tuntuma international news le politics huanga kan ngai khak thek te chuni a ngai khatu som Songate in za chunga kan lo me